Pa ja sam čujte, bila u tom preduzeću od 62. godine sve dok sam otišla u penziju do 75. godine. 74. godine ja sam se teško razboljela, a bila sam prva na rang listi za stan. Bila sam u bolnicu sve do penzije, 75. godine dok sam se penzionisala. A inače sve su mi govorili kad doneseš rješenje u toj penziji da ćemo vam i rješenje za stan. Prva sam bila od 74. godine. Kad sam ja došla u preduzeću i kazala da sam teško bolesna, da više ne mogu da radim, da sam predložena penziji, rekao mi je drug direktor da se javim pekarstvu, da više ja u njih nemam nikakvih prava u tom preduzeću. Druže Luzvo, mi se nalazimo sada u Upiju. Kod vas, upoznali smo vas sa ovim, vi to znate bolje nego mi s ovim slučajem Feride. Hoćete nam objasniti kako je uopšte do toga došlo? Znate šta je, nama je normalno što je drugarica Ferida tražila, obilazila i žalila se da riješi svoje stambeno pitanje. No međutim, pomalo nam je nenormalno bilo zašto je došlo do toga, s obzirom da prilikom podjele poslova u Upiju, drugarica Ferida je sa grupom radnika koja je radila u Jufi Kadaifu premještena je u OUR pekarstvo, radna organizacija UPI, kako se tad UPI zvao. Međutim, pekarstvo prilikom penzionisanja drugarice Feride nije htjelo da prihvati njeno pitanje da joj riješi stambeno pitanje. Ona je bila predviđena u listi u solidarne stambene izgradnje za rješenje stambenih pitanja dok je bila u našem obrani. Predajom radnika i pogona Jufke i Kadaifa pekarstvu prenešena je sva kompletna dokumentacija, kako radna, tako i izvod iz liste radnika koji su bili predviđeni za rješenje stambenih pitanja kroz solidarnu stambenu izgradnju. No, s obzirom da drugovi u pekarstvu nisu htjeli da prihvate, da riješe stambeno pitanje drugarice Feride, drugarica Ferida je normalno počela da obilazi pored, nas u osnovnoj organizaciji i druge organizacije, sindikati ili druge, da bi na nekakav način obezbijedila sebi egzistenciju, dalju egzistenciju kao penzioner. Žalila sam se, dobila sam odgovor. Rekli su mi, kaže, da sam u ovom preduzeću stekla pravo na sve, na penziju, ali pošto sam na dan penzije premještena u drugom OUR-u, da se javim pekarstvu.
ja kažem drugovi, rekao, pa iako ste vi mene premjestili u pekarstvo, ja se ne bunim, samo da ja nisam stekla kod vas penziju i da ja nisam u penziji pošla. Kako vi mene možete da premjestite penzionisanu ženu u preduzeće pekarstvo? Šta ću ja rediti? Ja sam u pravu ugostitelj, ja nisam penzioni pekar. Ja sam ugostitelj, 23 godine po hotelima radila, kuharica bila. Kako ja mogu biti pekar sada? I kako ja mogu biti više radnik kad sam mi donela rješenje da sam penzionisan? Pa čujte, raditi toliko godina u preduzeću, steći penziju, pa išćera čoveka na ulicu, zar nije to loše? I danas kao jugoslovenskog radnika. Sada kad dođem u preduzeće, isto ko da dođem nešto u tuđem, ko da nisam nikad tu radila. Plašim se čisto tog preduzeća. Ne znam, uopšte ko da sam, eto, pa i jesam naglavački izbačena. Stvarno da jesam to. U Upiju sam radila od 62. godine sve do 75. dok sam otišla u penziju. Nije sam mijenjala druga preduzeća. A prije toga radila sam u hotel 1. maj 7 godina i radila sam u Skerlića u obdanište tamo i ovamo i onamo dok sam eto tako radila. Samo najviši mi je bio ovaj radni staž u hotelu i Upiji. Upiji mi je najviše. U Upiju sam po zakonu stekla penziju. Prije 10 godina zamišljala sam da radim, da za starost nešto dobijem. Da se ne lutam od nemila do nedraga, ko svi ljudi. A nije tako bilo. Evo ja isteralim iz preduzeća na dan penzije. E sad u sobi ovdje, ja sad vidite kako živim, srčani sam bolesnik, plućni bolesnik, da dišem ne mogu, nemam kupatila što moja bolest zahtijeva kupatilo, nemam klozeta, WC nemam, jedno WC imamo na 20 familija, 15 familija, jedno javno WC. Sad neki dan smo dobili tužbu da mi odavde teraju. Pa onda to su oni poslali na opštinu Iliđu. I opština Iliđa nas je sve pozvala i kad smo mi donijeli rješenja koja su nama dala preduzeća, da smo mi ovdje privremeno za 6 mjeseci, oni su mene rekli samo 6 mjeseci Ferida privremeno i vi ćete dobiti stan. Evo već od 73. godine niko nije došao u ovu sobu da vidi kako je mene. Niko mi nije došao da me pita kako živiš. Niko nije došao da me pita jesi li bolesna. Niko u bolnicu nije došao da me posjeti. Sad je bilo, ali najteže mi je drugovi kad je došao ovaj dan žena, niko me nije pozvao.
ovo jugoslavensko samoupravno socijalističko društvo, kako, dakle, prije svega humano, kako je moguće, po vašem mišljenju, da uopće dođe do jedne takve situacije da čovjek ode u penziju da ne dobije stan? Mislim da rješavanje stambenog pitanja zavisi od mogućnosti eura. I mislim da upravo na tome dijelu da čitava grana djelatnosti ugostiteljstva je u teškom položaju. Sad naš ovur, u stvari tačnije ovur Sarajevo, treba da dobije 6 radničkih stanova. Od ovih 6 radničkih stanova treba nam za učešće 69 milijuna. Tako da se postavlja pitanje kako ispuniti obavezu prema tim radničkim stanovima. Znači, ovur za 2 godine dana može tek donekle da ispuni obavezu za ovih radničkih stanova. A momentalno, od 186 radnika koliko sad radi u ovru, 55 ima pravo na radničke stanove. Ima i 25 koji traže kredite, ima ih nešto od 15 koji nemaju pravo na radničke stanove zato što su službenici. Znači, faktički negdje oko 70, blizu 70% radnika u ugostiteljstvu nema nerešeno pitanje. Od oslobođenja pa do 76. kad smo mi dobili prve stanove, nismo mi riješili toliko stambenih pitanja radnika vlastnim sredstvima koliko što smo od 76. do sad. Ništa, evo imamo ovdje mi nafta, ovdje mi krompir, ovdje mi luk, ovdje mi sve. Eto, tu mi cipela, tu mi papuča, ovdje mi šporat, ovdje mi korito perem, ovdje peglam, čistim sve. Pomičem, stalno pomičem. Verujte, da jednu stvar po 5 puta, 6 puta preko ruka uzimam. Eto, penziju sam penzionisana sa 70.000. A sad imam nešto, pa su mi dali lični dohodak i sad imam nešto 150. Možda živi da toga? Pa ne mogu nikako da me ne pomažu, braća ne bi mogla nikako sta živa. To potrošim u naftu, potrošim u svijetlo dok platim, dok kupim nafte, dok je to penzija. Pa nemate svjetla? Pa imam, evo dala mi ova komšinica Zarifa Čustović, na njenom satu gorim svijetlo. Nemam ni sata, svi imaju sat ovdje, ja ga nemam. Mi smo stara generacija, mi smo ljudi koji smo i pečeni i vareni. Mi smo od oslobođenja na noge. Ja sam bila od 52. dok sam se zaposla pa ovamo dalje do 47. ja sam bila u raznim akcijama. Bila sam u AFŽ. Bio je to težak posao, radili smo i noć i dan. Bili smo po selima za zaprskavanje onih praškom ove sela. Bili smo po 3 mjeseca u sela, to je bilo upravo u Makedoniji. Ja sam bila na prugu Šama-Sarajevo kao kuharica i bila sam u Glamačkoj brigadi. U Sarajevu sam bila samo kad se čistilo ovo izgrada Švrakinog sela. Pa čekaj, koje godine zaboravila sam Bogana. Ne znam vam reći. Mislim da je bilo 57. da li je tako bilo. Ja sam bila nagrađena, ja sam bila u forumima, u raznim forumima, bila sam u disciplinskoj komisiji, bila sam u upravnom odboru, bila sam u sindikalnoj podružnici.
Bila sam u išla sam ja išla sam kao pregavac rada, išla sam u Zagreb na velesajam, pa su me slali na more i tako. Pa ja sam radila na jufki i na kadajfu. Imali smo normu jufke po 50 kila, a imali smo kadajfa po 28 kila. Bile su grozne norme, nismo imali uslova tako, to je bilo primitivno, sve ručno. Radili smo na nekim tepsijama, plin je ispod njih gorio, tako da smo imali vrućine nešto oko 60 Celzijusa, morali smo na radnom mjestu popiti po 5 do 6 kila vode, nismo mogli živi da ostanemo. I tako smo radili po norme, stalno su nam norme bile norme. Pa se pitam, gdje su te moje norme, gdje su otišle te moje norme? Čovjek odlazi iz jedne firme u drugu firmu. U toj drugoj firmi mu se uglavnom, osim po nekim postocima, ne priznaje minuli rad. To smo u Jugoslaviji gotovo svi shvatili kao normalno, ali svi su shvatili da to treba mijenjati jer još uvijek nemamo rješenja za to. I sad, međutim, unutar jedne firme kakva je UPI, čovjek odlazi iz jednog ovura u drugi ovur. I ponovno mu taj drugi ovur ne prihvata, odnosno ne priznaje minuli rad. Zašto je to tako u tom drugom ovuru, ne bi znao dati odgovor. No, međutim, mi u našoj osnovnoj organizaciji, ranijoj Sarajeva i u sadnim ovim organizacijama, u radnoj organizaciji ugostiteljstva i turizma, priznajemo minuli rad bez obzira gdje je provedeno. Da li je u UPI-u ili van UPI-a. Ako dođete u moj ovor i ukoliko sam ja radnik i ja kažem vi niste u mom ovoru radili nijedan jedini dan, onda na osnovu čega da ja iz svog dohotka izdvajam novac za vaš rad? Mi smo jugoslovenska zajednica, jedinstvena jugoslovenska zajednica i morali bi posmatrati jedinstveno minuli rad, jer radnik je negdje ga ostavio. A mi ne možemo to razdvajati u Jugoslaviji, minuli rad, da prati nekako radnika, da vidimo gdje je taj, gdje je taj minuli rad ostao, gdje se on danas nalazi. Kad je riječ o minulom radu, mislim da tu trebamo razdvojiti na dva dijela. Minuli rad po osnovu ličnog dohotka i minuli rad po osnovu dobivanja stana. Minuli rad po osnovu ličnog dohotka, to je riješeno zajednički na nivou SOUR-a UPI.
Međutim, minuli rad po osnovu korištenja sredstava i rješavanja stambenog pitanja, mislim da uopšte nije riječ. Mi smo donošeni novi samoupravni sporazum o raspodjeli sredstava za stambenu izgradnju morali ovo pitanje razdvojiti radnika koji je izričito radio u osnovnoj organizaciji i radnika koji je došao sa strane. Naime, ovdje se radi o ovome dijelu, što nije svejedno da li je radnik ostavio 10 godina, a imamo takvi koji su ostavili po 25, nije riješio stambeno pitanje, za razliku radnika koji je došao, radi više ličnog dohotka i da dobije sutra automatski riješi stambeno pitanje. Ja otišla u preduzeće i kažem, tako pitan za stan, kaže pa evo ovako, pa rekao vi mene sve lažete, ja idem u maršalatu. I rekao mi direktor, kaže, znate šta je, kaže drugarice, ni komitet, ni maršalat, ni niko ti ne može dati stan i pomoć ako ti mi ne dadnemo preduzeće. Dogovor na nivou ove tri osnovne organizacije koje su reorganizacijom Ovra Sarajevo, to je opet jedna od tih Ovr Sarajevo, 6. april i Vrelo Bosni i Liđa, na sastanku sa predstavnicima tih osnovnih organizacija i predstavnicima društveno-političkih struktura ovih organizacija i predstavnicima komisija za rješavanje stambenih pitanja, dogovoreno je da drugarici Feridi se obezbijedi jednoiposoban stan, da bi drugarica Ferida mogla da iz sadašnje sobe koju koristi preseli u jedan komforan stan u Alipašinom polju ili ne znam negdje na drugom mjestu. Kad će to po vašem predviđanju biti? To će biti u ovoj prvoj sad, naravno ili partiji ona prva bila 16 stanova koji je već podijeljeno i sad narednih 16 stanova, 15-16 stanova koliko će dobiti ove tri organizacije u tom je kontingentu i stan drugarice Feridi. I čudi me, znate, nešto, taj radnički savjet, kad rješava nešto za direktora ili za druge, to on reši za 1 sat. Recimo kola, stan, pare, sve on to reši za 1 sat. A kad on rješava pitanje radnika, to stoje ti upitnici kod radničkog savjeta po 4, po 5 godina to se rešiti.